Kriju li obronci Kozare crno zlato? U Lješnjanima kod Novog Grada uskoro počinju prva istraživanja. Ispitivanjima od prije 30 godina utvrđeno je da u predjelu Lješljana ima gasa naftnog porijekla. Stručnjaci kažu da ovo područje leži na prirodnim bogatstvima. Pronađene su nekakve indicije da bi se daljnim nekakvim istraživanjima moglo i pronaći određene ležišta gasa i nafte u tom području. Mještani se nadaju da će istraživanja naftnih nalazišta preporoditi ovaj kraj, iz koga je još prije 100 godina eksploatisan ugalj. I nama će to olakšati, ja mislim, ovdje bit će i za nas posla i za omladinu i za selo. Za ovaj kraj bi značilo puno, obzirom da jeste možda i malo zapostavljen u nekom smislu, ali obzirom da su to baš prirodni resursi gdje bi zajednica, šira društvena zajednica mogla imati velike koristi, a i mještani sami. Na to računaju i u opštini koja bi od ovog mogla da ima najviše koristi, ne samo zbog nalazišta nafte, već i drugog potencijala. Također će značiti ova istraživanja jednu dodatnu stvar koju mi imamo namjeru sa izvođačem radova da pregovaramo, a to je da oni u opštini Novi Grad uz određene, naravno nadoknadu materijalnu, ustupe istraživanja tla kako bi mi mogli da provjerimo da li postoje geotermalne vode. Ruski stručnjaci već su stigli u Prijedor, a za njima će i oprema za istraživanje koja zbog štrajka mašinovođa već danima stoji u vagonima u Hrvatskoj. Naftu će istraživati Jadran Naftagas i evo prilike da više saznamo iz prve ruke. Gost Dnevnika je generalni direktor ove kompanije Predrag Radanović. Dobroveče. Dobroveče. Ko stoji iza Jadran Naftagasa? Velika svetska energetska ruska gigantska firma Gazprom je preko svojih ćerki firmi Gazprom Njefta i Naftne industrije Srbije sa jedne strane i sa druge strane ruska kompanija Zarubežnjeft koja je kupila rafinerije u Republici Srpskoj. Zajednički su uložili kapital i formirali zajedničku firmu koja se zove Jadran Naftagas sa sedištem u Banja Luci. Osnovna delatnost ove firme je istraživanje i proizvodnja sirove nafte i prirodnog gasa na teritoriji Republike Srpske. Pa evo, kad počinju istraživanja? Pretpostavljam da sve to naši gledalci zanima. Istraživanja počinju za par dana kada ovaj štrajk prestane, jer ruska kompanija Kaliningrad, koja je izabrana na međunarodnom tenderu, već je svoj deo opreme dopremila u Prijedor i počinjemo sa istraživanjem od Novigrada do Doboja, a posle toga se selimo na području Semberije. Kolika su ulaganja? Do 2014. godine želimo da uložimo $41 milion, a u principu čitav investicioni program će koštati negdje između 180 do 250 miliona dolara. Evo, dakle, riječ je o ruskom kapitalu. U Federaciju Bosne i Hercegovine preko holandskog Shella ulazi američki kapital. Vaš komentar? Pa Shell i Gazprom su dve velike svetske naftne kompanije i one imaju potpisan međusobni sporazum o zajedničkom nastupu kako u Rusiji, tako u svetu. Tako da ako bude interesa, postoji teorijska mogućnost saradnje i na ovom regionu. Gospodine Radanoviću, hvala vam na gostovanju. O istraživanjima nafte na našem području sigurno da će biti riječi i u buduće. Hvala i vama.